Kuqinisele ebuhlungu ukuthi igidigidi zeingane ezweni lethu sikhula ngaphandle kwabazali, ikakhulukazi obaba. Eminye imindeni iholwa yingane. Kunokuntuleka kwemisebenzi, inhlupheko ibhidlangile. Eminye imindeni ithembele kwimpesheni yogogo nomkhulu ukuziphilisa. Kuneyinkinga zophuzo oludakayo, idakamizwa, ukuhlukumezeka, ukuthutheleka kwabantu abaningi emadolobheni, njalo njalo. Okungezinye zembangela zokuhlukana kwemindeni. Ikhumbulo ekhaya ingenye imizamo yokwenza umehluko, indaba ngendaba, umndeni ngomndeni. Angikubingelele ngiphinde ngikwamukele bukela igama ngo-Andile Kgelisiwe kanti nanka amazwibela indaba sikuphathele zona kusihla. No, a ke itse re go rekereng fana. Isi le nne ke fitlhile madi o tsang flopela wa le bana a singi no tlhakana o sinse ke tloa da ka mo ke leng ka teng ke feletse nne tsong fana ka mo kompona nga teng ke nna ke le so. uMathanzima mama wasweleka ngokubuhlungu ke ukuthi asazi ukuthi bangcwabela kuphi wangcwatshwa abantu bakwamasipala. UClyde Mhlanga waseGermiston eGoli ungomunye wezigidigidi zabantwana abakhula ngaphandle kababa ezweni lethu, kanti isifiso sakhe manje ukuxhumana naye. Asihlangane noClyde Mbukeli sizodaba lwakhe kabanzi. Igama lami uClyde Mtupa Mhlanga, ume eMpumalanga eBushbuck Ridge. Recently ngila iJozi ngokomsebenzi. Engibhalele ukukhumbula ekhaya ukuthi ngicela ngifundise time lami because angilazi angase ngilibone. Mabangitshela whatever since lahamba sasisiswini. Igama la babami Obed Thapedi Mkopane. Ever since ahamba athi emsebenzini solo namanje akasa ukuya angazi ukuthi wayenzakalani ngoba umama makhula like bekayithishela so ngathi bahlangana khona la esikolweni because babambe umuntu othanda ibhola mabangitshela ngaye ungasi umuntu ukuthi ngathi uyahlupha or kanjani. Ukuhlukaneni kwami nobaba wami ngikhulise umama amaYohana. Mama mkhulise kahle kakhulu. Khule mina ngakwazi ukuthi umuntu kumele abe netime. Ngicale ukwazi sengimdala vele ukuthi ithamela balekile life because mangina mama ambe angangikhomba ukuthi isikhala sa time asikho. Nambe ngidlala ibhola and ayebengikude kakhulu egroundini so akuzange kwabalula ukuthi nami ngize ngipersuade idream yami because ngasuka ngahlangana nezinye izinto i-peer pressure apha akunamuntu ozongiguide impilo yami yasuka yaba difficult so ikuluzo babami vele ungilimaze kakhulu ngimvela ngizange vele ngaba right emoyeni kuba honest ngibona ayikawadi ngambushiye umuntu nje ungakwazi ukuthi uphila kanjani. Umama wami lento imphatha kabi because akangitsheli sonke istory. Mangimbuza vele conversation yakho yophelele emkhathini bese soyakhala so nami ugcina ngimbuzele kaningi ngibona ngathi sengizogcina ngimluze ngenxa yesifo senhliziyo so iforo ngakwazi ukuthi kuyenzeke noro singabe hlesibe neclosure nami ngikhona kumove on ngempilo yami so lo ngiyazibuza ukuthi wayihambile ngishiye akwazi ukuthi ngikhona. Angifuna kumazi ngazi isibongo sami ngazi la ngiphuma khona nesibongo angisazi isibongo sami ukuthi ngisinanatela kanjani angisazi isithakazelo sakhona angwazi amasiko yakhona just ngimani ngiyaphila nje lethu ukwazi ukuthi kwenzekani phela angizoba relieved emoyeni ngizokhona ukuba nepeace nami ngikhona ukumove forward because ngiyahluleka ukuya phambili. Mbukela sethemba ukuthi uhambo lwethu luzoba impumelelo uClyde akwazi ukuthi ahlangane nobaba wakhe njengoba sisuke eGermiston eGauteng silibhekise belabela eLimpopo. Lolu hambo luzothatha amahora alinganisela kwamabili nje. Ngina mixed feelings ngijabulile nginervous angazi ukuthi ngiexpectani but all in all if ngizoyazi information ukuthi kahle ukuphi whether ukhona or akasekho I think ngiloko ngangenza ngibe relieved kakhulu. Ebo.
Kaya rapini. So makal maksipel ba kumbili kayo mo. Nya ba nya sel chai mala ko. Bar ko be chapi dim topan. Keno. Then nakinatay mana Margaret. Ngana Margaret. Yeah. Right. How she umar kabula blela ko narigumo fo udre nga fast. Ke ra ko hae kun. Oh. E ka nna ra ya kun nna ra o bulela kun. No napta. Every time. Yeah, o se. Yeah. Ana biknya ko butse tsaro botje wa tsaro go on mar. Usazami lemzamo siplan nyaka. Izina motho nne ke mo itse sharp ke bra ke ha ke no nne ke mo itse wena ke kuile go santse mama ha wa le pregnant wa So into yo tamilisego ye begolikeng tsamese ke yo sa bo because na makwishe ba re bona ku lema oledi. Yeah go re wa itse problem ya ke le ta Spanish sa fela and ho fela ha Spanish sa ka ntle no le bothatanyana o kwisise. Yeah. And ho wing ha ka ke tla ha ya ke tsebe re ma oledi ha o tlhaloseditse o fihla ka. Tlhalosetsa ne sa mbutse. Even le no ka re ka mbutse sa wala sa kweshe tsa o re Yeah, go re le nna ho tla ha ka ntlhela ne ke tlile ke re nne ke tlo e le hemera go fela ke tlile ne ke berekela nna spirit ka tloa ke tsene e le Monday ke tsena go Spanish ke tsena go Spanish Monday ka ba le supervisor ka boa ka boela back to bush o busisi ke fitla ka motlhalosetsa ka re hape ba no dia beta Spanish fee a re ba no ira ba nga no ke tlo boela ha ile ke re moena ke renge o khona no tlo mfamfano ka boela lena ha ke ra abuta ha a no ka se khone nga so fe ngwana wa tsamalena ka re but now nna ke tshwantse ke boela ha. Okay, if ga ne jalo ngoba ke sa balata ba complica re bo dira bjang dira tsaro betnya ke go zutloka Felix sa utsi ha ke tsone go ira bang ka wa bona re ke mo kae ke o bolela gore nna dia kile ha ke na plan mo dilo logo action next that doesn't mean anything was when on next but as long umuntu bantwana ba go so dira tsaro ga bosanya go le even lo go ntsiba ne sore ne ke sanya go tseba ke mo ne ntse ke iputisa le nna gore mara ko le bona neng bjang ka gore mo ke leng mo teng 35 years mo ke leng mo teng 35 years ke mo stress le nna o tlosisa I think there is already very some tab it didn't ya o ka itse ba mara ha bja ka gore wa bona mo ke leng mo teng gore ke ra gore le wena le bo botlhwa le ka lebella maemo a ke le mona ra ke maemo a sharp ona mo ke le mo se maemo a maemo a sharp mara to know your kids ga ba ballega ga gona tsa gore le rune bana ba tsa gore re tsebana ga ba da ballega na ne go khona bja ke na ke plan mo ke le mo teng tenya ke go dire plan kana ho bolela ka plan ke tšhelete and ho sna mereko sa bereko ntse fela so o ira planning botwa go tlhoka fele no ga go tsio and la tswana and la go tsio ene se le ke mtse sa lo munyana mhlonana le 2-3 years khawana le bona ha bona se wa yo sa share at least the address or okay maunyakega o krege kae mfana ka re go botsa e ke tloa da ke shile pass ya travel document e brown tsela tsa mangope e teng go hela so we bona ke shile certificate sa welding go hela ke shile da henne lo ne ke nyaka go timeletsa motlhala le ska nkere ke di shile da go tese ke phuthile ntwe ngwe le ngwe le ya ka tswa so ka tsamao mara tse ke nore he modimo a ka thusa sometimes o mo wa bona o tla bona rene time ha ba re time ba ra motho moso and then anya ka information wa mo fa information mo le motho no motho moso mo ya ka mo kraka ale do ka so bidiare so so mshire question mark even today it's next and ga ka utlisa mothemro nya go utlisa ba na phone na ga ka ke jabli tsa gore go free mara mothenya go utlisa go yana ma audit mara ke tla tlolisa mo ena ke mo kraka ga ke na contact ya sometimes when ho fitlile so nga ba le contact ya ka khona go lela le ena but go heavy bana go win o tlhaka I think next
Ento bona tsa rone o ne spoko sa ka fela. Ke a tseba re ke dirile phoso mara ne ke hapeletse no sina le wa ka le no sina ka mokhomo so hana nka ha o tlhahelletse so no lebeletse ro fitla mo ro hirele eng se ska o thusang ro khona o tswa mo mathateng ngifuna sibonga sami ngifuna ukuphahlela abakase bangiphahlela mina manje ke diphilela ya eba se bothata e nna ke ra fela gore o khona go tswa mo mathateng a le mo bona o khona go ba relief be motho le wena tshwanele ba bangwe o tsise le nna motlhomong go ka bule ha something mon ka khona go bona re go irahalang ka bophelo ba rape ke stakile ke eme mo ke le moteng sa swana se bothata ro fesfane sa wa se bothata he fela go le gore o hlaile kwa ntlhela ba dumeletse ro ka nna ira ka mokho swana se bothata mare ene mmewe ene wa ditseba tsa bona le bana go busha mama hao nkere yo dula na wa di itse la buta wa buta ke mama o se la tla go hae go dipolaseng go santse re nna go mabuti mama o tlile la buta o ke o sia go msala mara mara botseba tsa gore tsamona le bana mpomana nya ke ditse se ke le botsang le motho wa itseng pila pila di tsotlhe ke a buti ke ena itseng di tsotlhe le ena mamogolo ga wa itse gore ke na le bana bush ngwana Margaret wa mo itse mara no Margaret wa mo no itse o mogolo la moshima ro tlhokofetse so ene ke no munyano ke le tloa ka be maya santse sa le pregnant so ana no tlile ka mo hae o khopela gore mo ka khona mo thusa mo tere mo thuse le na phuthula tshwanele ba bangwe la bothata ebile ke thabela go bona bona ke tseba botao ke a botseba ke thaba dina ke tlele bo bana go nyamoge but this is my hands bana behave for thabitso for thabitso for thabitso ya go lo hampa ba ke kupela ke lo ruile tlo ditsi ya go tloga mo nna le ena tla ditsi ya go tloga mo bona re ya go pele re tla ira ba ke ngwana ka ditumella no for mama ha enka re mo ena ka re a intshwarele ka ntse di rahetseng but le nna ne ke sina leano ne ke sina plan ne ke sina conduct ya high total motlhomo henge nne le rena wa itse ka gore nke ba ntsibisitse gore ngwana o tlhokofetse but today ke thabile ke bone ngwana o monyane le ena a intshwarela itse gore ke bophelo re mo lefaseng angazi ukuthi ngichaza ngithini engijabulile because nami angithole into le engayi-expect ukuthi ngizoyithola mina ngicabanga ukuthi akasekho mara sawusikhona so ngi-relieved kakhulu nokuthi bakhonile ukungiyamukela ngi-relieved kakhulu nokwazi ukuthi nginabo sesi angeke ngize ngiyitshintshe i-past ayimane ihlale i-past ngimane ngimove on ngibuyisele emva kakhulu i-past ngempilo kala ngicabangana nayo right through every day at least sengizoba ne-way forward man ngoba ke ikutlwa ke thabile ke motlotlo ka he ke bone ngwana boruaka e leng kgale ke sa motseng nkare ke ya leboga ke ngwana ke rile papa le ena a mo thabetse a lokologile a mo amogetse ka mo hae iple mamholo o lokolohile o mamohetse le sister o mo lokolohetse o mamohetse le nna I'm happy ke tshwana le bona go Mpumalanga a le hana a fitle ke nyakisisa dilo tse ding tšore go ireileng ga irehang enye indaba omunye futhi umndeni ohlangene isifiso sethu ukuthi sengathi uClyde nobaba wakhe bangalithatha ngazo zombili lelithuba lokuba umndeni futhi bangaphinde badukelane ngokuzayo mhlawumbe nawe ungaba nenhlanhla yokuxhumana nalowo wakini olahlekile uma nje ungathintana nathi kule nombolo ifax yethu ithi 086 511 7440 kasithumele ne-email kwakhumbulaekhaya@sabc.co.za uphinde futhi usithumele iWhatsApp ku-087 062 5738
endabeni ethe mfushane kusihlwa mbukeli uSamoro vakashele endaweni yaseTsakane khona la eGoli lapho hlangana khona noSendi Mhlongo ucela ukufundisa udadewabo asizibonele lo daba. Umgamo ngange 60 kilometers uphuma eJohannesburg uyikhombe eMpumalanga uyahamba udibane lelokishi ekuthiwa yiTsakane. Nangona ke lelokishi isisiqhamo soqaluqalulo nge1960s. Igama layo lithi Tsakane lithetha uvuyo ngesitsonga. And kabani bala Tsako intolobelo yabona. Namhlanje sizodibana noSandi wakwaMhlongo osicela into bana simkhangelise usisi wakhe uEmeli Cebelo Mhlongo owalahleka ngonyaka ka2008 esiye emncwabeni eRandfontein. Manje abothuma mina sabathelekile sesokhumula mo size 10 sikhuphuka intaba sinyathela amadimoni. Masambe nsidibana naye sivuba singamnceda kanjani na. Igama lami mina nguDuduzile Christina Sandi Mhlongo. Ngibuya eTsakane balele ikhumbule ekhaya because salahlekela usisi wami ngo2008 aya emncwabeni. After that azange saphinda buyi until manje. Kwenzakaleni ngesasikhathi ukuze alahleke? Okay, kusho ukuthi irelative yasekhaya eRandfontein bebavelele isifo. Umama makufanele sambathi haya ngegasa khona ngoba sasivelelwe isinye isifo umama masala. Mina ngigibele ke, mangigibela ngeRandfontein ngekhathi bangifonele bathi usisi wakho ugibelile. Uthe uyakulandela. Mangibuza ukuthi ugibele ngoba isikhathi bathi ugibele ngabo 2. Mina ngagibela ngo9. Ngabo 2 ngithi mina ugibelo bathi ugibelile uza ngapha ngibatshele leRandfontein abantwana bakasisi wami. Bamfonele sekuwabo 4 isikhathi. Bamfonele bafuna ukuva ukuthi ukuphi. Ifone mase sifonela ibanjwa umunye umuntu. Umuntu masimcela ukuthi amnikeze ifone sicela ukukhuluma noGcibi. Umuntu ayidrop ifone. So uniqala nina ukuba newari ukuthi ucibela kahle? Mathangeko ngale Sunday masicede ukungcwaba Tuesday kufike umngani wakhe la uNthabiseni athi yena uyazi ukuthi uGcibi ukuphi. uNthabiseni mabamlandelela ke ukuthi uzoyobakhombisa la uGcibela khona. uNthabiseni abaleke anyamalale uhlala eduduza uNthabiseni. Basuke la ekhaya baye ekhaya uNthabiseni bayobheka uNthabiseni. Sakhumbula kahle abosisi wami baya namaphoyisa ukuyombheka uNthabiseni. uNthabiseni bamthola ukuthi kiba akasekho noma uNthabiseni uthi akamazi. Bathi uNthabiseni ubalekele eKilbeck. Samfuna zange simthola uNthabiseni until dot manje. Last year ngayo yona lenyanga le omunye usisi waza la ekhaya wazongitshelwa Dudu namhlanje umncwabo kaNthabiseni. Wathi ngikhuluma nje nawe manje uNthabiseni uyangcwatsha ushonile. Sisidudu. Angitshele ukutholakala kukaGcibelo kuzoshintsha kanjani izinto la ekhaya? Kuzoshintsha because nami lana sekhaya ngihlaliswa ukuthi vela akekho yena kahle kahle nami angibelongi la. Nami nginendawo yami le ihlela abaqashi. Nami fanele makafika la nami ngishiye la ngibuyelele ngiyewami nami la ngihleliswa ukuthi phela akho umuntu la. Abosisi wami nabo abekho right. Umama washona amfuna usisi wami washona nje noma mkhulu wami baningi abantu abashona baloku bamfuna. Usisi wami lo ugcina ukushona ePhulusong wasibiza wasichazela kahle wathi ucela ukuthi sihambe sofuna uGcibela simthola. Ke sisidudu njengoba sifikile sazozwa lubanzi ngebali nokuthi wenzakaleni kuGcibelo okwaMhlongo. Sinethemba ukuthi ababhekile ekhaya bazokwazi ukuthi bahlanganise nje amaphisi. Maybe ukhona umaziyo ukuthi ukuphi owaziyo ukuthi kwenzakaleni kuye. And thina asiqembu la ukhumbule ekhaya sinifisela inhlanhla nokuthi simthola. Uma ungaba nolwazi ngokuthi kwenzekani kuEmeli Cebelo Mhlongo ongudadewabo kaSandi Mhlongo sicela usithumele iWhatsApp ku-087 062 5738 kakhohlwa ukuzivakashela kuwebsite yethu ikheli lethu www.khumbulekhaya.net.za. Siyatholakala futhi kuFacebook, WhatsApp, TikTok kanye naku-Instagram. Mbukeli sesifikile futhi leso sikhathi sokuthi ngikufundele enye izincwadi ezivela kini kanti yakusihlwa ifunda kanje.
Dear Kumbulekaya team, my name is Thabile Dube and I'm deaf. I currently reside in Johannesburg for my studies, but I am originally from Durban. I'm reaching out to seek information about my mother and father's family who live in KZN, KwaZulu-Natal. My mother's name is Gabisile Dube. I unfortunately do not have information about my father's name. My grandmother's name is Elizabeth Dube. While I live with my other mother and sisters in Durban, my sisters are currently living in the Eastern Cape. In my early years, I lived with my grandmother in KwaZulu-Natal. However, she later made the decision for my other mother, Lindiwe Mhlongo, to take care of me in the Eastern Cape. Eventually, we relocated to Durban, and I currently live in Johannesburg with my fiancé for my studies. I have not had contact with my biological parents since childhood. Recently, I heard that my mother passed away, and there is uncertainty about my father's whereabouts. I'm very eager to reconnect with them and potentially discover if I have siblings from my parents' side. I kindly request your assistance in locating my biological family so that I may reconnect with them and gain a deeper understanding of my roots. Sincerely, Thabile Dube. Mokele mhlawumbe nolwazi ngokuthi kwenzekani kumndeni kaThabile Dube umama wakhe onguGabisile Dube. Mangabe uyazi sithumele ifax ku-086 511 7440 noma sithumele email kwa.kumbulekaya@sabc.co.za phinde futhi sithumele iWhatsApp 087 062 5738. Ugogo Elizabeth Mamzizi waseMatatiyela Eastern Cape uneminyaka engama-72 kanti ukhathazeke kakhulu ngomfowabo nodadewabo osekuneminyaka bahamba ekhaya bangabheke emuva kuhle kwejuba likaNoah. Asizibonele udaba lwakhe ngokuphelele. Igama ndingu-Elizabeth Nomgqibelo Nonjiko. Ngihlala apha eMatatiyela kule ndawo kuthiwa kuserholweni. Ndiye ndabhalela uKhumbulekaya uba uKhumbulekaya andifunise umama nabantakwethu. Umfana nguMathanzima, intombazana nguNomazizi, umama nguMaria Msiya. Ngoku bendinqwenela uKhumbulekaya uba andincedise. Ngoba ndithe ngo-87 ndandiseFortville ndiye kumyeni wami. Ndadibana nomnye utata sathi uncokola wathi wakweva kuthiwa bale. Ndagibela ibhasi ke ngenye imini ndathi ke ndibheke apha eFortville ke ndiyojonga. Ndaye ndayofika ke ndafike khona ke lo ngumfana. Lo intombazana kwathiwa wahamba. Akazi uba wabhekaphi. Nomama kwathiwa waphuma eyothengisa abakamboni kubuya. Zange ke ndiphinde ndikwazi ukubuyela ngoba caca ubutata wakwami ngokumsebenzi kule ndawo beke kuyo uyaphela ngoku bayahamba. Bahamba indawo ndabuya umva ke ngondangabusakwazi uba mandiphinde le ndiyobajonga. Umama notata badibene khona le Carltonville utata wayesebenza khona. Sakhona njengoba sisobathathu ke kuthe kuhambeni kwethuba ke ngoku kwathi ukuthi inhlalo ayinhlanga kumama abavisisana notata. Wabathatha ke aba wahamba nabo. Mina ke ndashiyeka ngoba kwacaca uba umama andithi akandicaciselanga ukuthi uyahamba. Waba ngumuntu ongathi uya njengoba ilali zenzile. Khona omnye umama wayesisihlobo naye. Wangathi ngumuntu oyapho. Mina ke ndandingekho ndicelwe apha eZwelitshe uba ndiyophekela amakhwenkwe. Ndaya apho ke ndabuya ke ngoso kuthiwa uhambile ke. Ndasala ke mina ndisale ndikhuliswa ngugogo utata umama katata. Ifamily kamama ndiyazi. Hayi ngeke ndixoka andiyazi. Ngoba no mama
aba bantwana bebehlala kudadobo mama kamama apho ndamthola khona lona umfana kuba ndifuna babuye kuba notata usweleke ekhala ngabo ngoku into endikhathaza kakhulu ke ngokumzuphelile aba bantwana benimani bacinga ukuthi nakweza ndawo abahleli kuzo akubi mnandi ngoba kaloku xa igazi lakho abantu beyabeqengqeka betshona ungakwazi ukubeka ilitshe ungakwazi ukuthini lonto izabenza nabo ungabi right kubo ngoku nam futhi andivi kamnandi ndiyazi ukuthi ndandinabantakwethu kodwa ngoku sendindodwa ke kuthi ke nakunento ezinzima ngenimini ezinzima ndibacinga uba beke khona umntakwethu ngeba sihlala phansi sixazulule le ngxaki yami nanso ke ngoyinto endikhathazayo uba mandibafune engqondweni yami ndizimise lapha ngaphakathi njengomthandazo wami ebendihleli ndiwuthandaza ukuthi uThixo andipha amandla xa siphuma nezimoto ahambe phambili ndibafumane abantu basekhaya mama nabantakwethu ndiyabadinga empilweni yami kubhlungu xa ungumuntu ungenaye umuntu okwazi ukuthi ukhalele kuye. Ingabe intombi endala uElizabeth Mamzizi uzokwazi ukuhlangana nomfowabo nodadewabo besadla nhlamvana emva kweminyaka engaka bayahlukana? Asizibonele kulolu hambo luzosithatha cishe amahora amathathu njengoba sisuke eMatatiyele Eastern Cape silibangise eNqamakhwe khona Eastern Cape. Andizawubonana nefamily yami ndiva ndivuya emoyeni ndiva ndithabe kakhulu kuba into endisoloko ndiyinqwenela leyo nalapha endleleni nje sihamba nje ndisoko ndinengcinga ethi ngase sibafumane bekhona bephilile. Njani mama? Ndiyaphila kunjani? Siyaphila mama, singakusiza mama. Mina ngingu-Elizabeth Nomjingo. Ndisuka eMatatiyele eRholweni. Okay ma. Ndifuna abantwana basekhaya. UNomazizi, Manyaba noMathanzima. Bahamba besebancinci. Ngoku ndifuna bona. Bahamba bethi bayaphi mama? Babehambe nomama babheka eCarltonville ekhabo mama. Okay. No bengicela ukuthatha idulo mama sithi ukuhlala phansi sicoce kancane. Singahlala. Sohlele. Tamkhulu umama lona ngomnye welunga lakobo Nomazizi uze apha uthi uzofuna uNomazizi nobhuti wakhe uMathanzima. So bendithi ndikwazise ke Tamkhulu ungamangali ubona umama ongamaziyo apha ekhaya engene emabaleni asekhaya ungazi ukuthi uzofuna ntoni. Malo mama. Mina ndingumlandeli kwaMluma ndingumninawe kwaMandla Nkosi owaye gcinise owayekhulise uNomazizi. Mina ndingumamzizi ndingudade uNomazizi usisi wakhe omdala. Yeah. Bese kuba ube uye kube uMathanzima. Ewe.
Ngo-87 ndike ndaya bendiseCarltonville. Xa ndifike eCarltonville wakhona utata walelalini ekhaya apho ndihlala khona esidakeni kwaMzizi. Wathi yena ke lo tata, abantwana bakakwini ndiyababona phaya eCarltonville eRhutsuku emaXhoseni kulanda ngasemangcwabeni ngoko ke. Wathi yena ke ndiyababona qha ke ngoku andibinathuba lokuthetha nabo ngoba umama lohlala nabo akathandi ba mabathethe ngoba uthi bazabeba. Hayi ndathi ke ngoku ndazipha ithuba ndayofika mna eCarltonville. Xa ndifika ndafike khona yena. Kwathi ukuthi ke ngoku umuntu ondifika engekho uNomazezi nomama kwathiwa naye wayahamba eyothengisa akabuya. Ndabuyela umva ke ndingumuntu ozawuphinde ndiphinde kuye. Kwacaca kuba ke ngoku umyeni wami kulaa ndawo bebesebenza kuyo bayasuswa phayana bayahamba ngoku bahambe abasenazinzi kulaa ndawo. Hayi kwatholakala ukuthi ke ngandisakwazi ukuphinde ndibabona. Kezwakala mama. uMathanzima naye uNomazisi ndiyabazi uNomazisi unikhulisile mina ndide ndifikelele kweli zinga ndikulo ngoku ngoba ubudala ndikubo unikhulisile sisahlala khona sonke apho bebekudirecte khona ke mama bebengakulahlanga so ingxaki yakwenza ukuthi mhlawumbe uNomazisi ungamtholi ngoba naye uNomazisi ibingasiyo umuntu ohlala isikhathi eside le apho bebehlala khona esebenza emakhishini so ixesheni elininzi ebehlala esemsebenzini but enye into futhi bebengekasixaleli ke thina ke ngoba mina ndiyothuka ngoku mandiva ukuthi ikhona ifamily bebenayo bebengekasixaleli ngayo futhi mina ke zininzi izinto bengizithetha naye but bengekangitsheli lutho nje ukuthi kune family yami esematatiyela uNomazisi noMathanzima bakhula nomamam nomalume wami nabanye ke abantwana bakatatomkhulu wami ngathi bebezitshomi bonke bengomakhelwane futhi apha bebehlala khona bedibana futhi nangendaba zecawe so ithe kuhambeni kwexesha ukhona ugogo bebehlala naye bathi ngugogo wakwa uMamhuje so ithe kuhambeni kwexesha ugogo ngathi lo wagcina esweleka utata omkhulu wami wabathatha wabenza abantwana bakhe wabakhulisa kwagcinelela ekuthenini ukuthi uNomazisi ke wagcina ezitholela umsebenzi ke njengoba bengishilo ukuthi wathola umsebenzi emakhishini ehlala emakhishini but close nefamily leya kwaMlungu up until kwafika nasexesheni lokuthi agcine echintsha nesurname ngoba utata omkhulu wami ke sebathathile benza abantwana bakhe bagcina bachintsha nesurname not knowing ukuthi uMathanzima naye wachintsha but uNomazisi yena wayichintsha isurname yakhe so kwenze kanjalo ukuthi uNomazisi agcine sekangena efamilini yakwaMlungu wakhula nabazali bona andinawubagxeka xa bebize le family kuba njoba nditsho ndithi bahambe bebancinci kakhulu ukuhamba kwabo ngoku uyabona xa uhamba umncinci awukwazi ukulandelela ungekho umuntu ozawukwazi ukukulandelelisa ukuthi ungubani unguwaphi ngoba ndifuna ntoni kubo ndifuna ukuthi sihlangane sibe yifamily bayobonwa ekhaya baziwe babeka amatye kootata ukusukela kogogo nakootata omkhulu basoleka bengekho bonke abo bantu siyakuva mama ngoku baphi bona uMathanzima mama wasoleka uMathanzima ngicabanga ukuthi it was go 1999 or 98 if I'm not mistaken okubuhlungu ke ukuthi asazi ukuthi bamngcwabela kuphi esoleka ephi eseKhutsong
wasolekelela khona uMathanzeme bekagula. So okubuhlungu ukuthi wangcwatshwa abantu bakwaMasipala ngenxa ukuthi uNomazizi bengenayo imali. uNomazizi naye beke ngumuntu ophathekile. Ahlagula esibhedlela aphinda abuye aphinde aphatheke futhi aphinda abuye nenene naze la Eastern Cape aphinda abuye eCarltonville. So last year futhi ukugula kwamhlula wasweleka naye 26 December kulabe bemngcwaba khona la Eastern Cape. Mama ithuna lakhe uNomazizi likhona la ekhaya. Likhona ngenxa yokuthi bekase ngumntwana wala ekhaya. Hayi ndiyeva. Yes. Mama nisawuchaza pha uba ndiza kuthabatha ndiye nawe ehlakeni kaNomasisi. Okay. Ndihalela ukubuza ukuthi njoba bebephaya nje ngoba babe nomama phaya. Yena kusho ukuthi zange ukumbona. Okay, umama kaNomazizi mama angimazi eqinisweni. Because njengoba i-information engiyazi ukuthi abazali babo basweleka bese bancane mina bengingekazalwa ngaleso sikhathi. Ngizalwa nje uNomazizi usefamilini yasekhaya. Ngizalwa nje uyangikhulisa nje sengibamdala usefamilini yasekhaya. Abazali babo angibazi. Ngoba ngike ngabuza futhi no auntie ababaseCarltonville ukuthi abazali babo niyabazi nabathi no abazali babo nabo abamazi umuntu abamaziyo ngugogo lo bebehlala naye ugogo uMamhutshe. Nguye kuphela bebemazi but abazali ukuthi umama kaNomazizi bekungubani ubaba bakhe bekungubani ababazi. Ayike ndibazisile abazali bami apha endlini uba ndiyakuthabatha ndikusa ehlakeni kaNomazizi. I could say I'm down. But on the other side, I'm happy because at the end of the day, umama utholile ifamily yakhe, even though ethola engasekho yena, and even though nabo bemthola engasekho, but I'm happy ukuthi at the end of the day sazile ukuthi uphuma phi, then kwenzakaleni ukuthi abe seCarltonville up until azophelela laphelela khona nefamily yakhe seyazi ukuthi ulele kuphi. So I'm happy. Nomazizi takatata ndiyabonga uba ndilibone ithambo lakho apho liphelele khona. Ulale kakuhle mntakatata. Ndawubalisa nasekhaya ukuthi ndihambile nokhumbula ekhaya ndaze ndazofika kule ndawo ndabona aphulele khona. Enkosi. Ndixolile. Ngoba ke akusekho nto eyawuphinde ithini. Akho nto eyawuphinde ijike. Sokwenzekile kwenzekile. Ndibulela nje into enye uba ndiwabona amathamba akhaphe khona nami ndincame. Ngoba eyona nto bendiyifuna kuba mandazi ukuthi bakhona okanye abakho abekho. Nako ke ngoku ndifika abekho. Kuyabonakala utata uMandlenkosi okokuba ubingutata olungileyo, ingutata onenhliziyo ekhululekileyo kuba inqabile lonto yokuthatha abantwana ngengobakho ubakhulise. Kodwa sibone umbono utata uMandlenkosi ngothatha abantwana adibana nabo abakhulisa abenza bakhe. Mbukeli asibonga ukuthi ugogo Elizabeth nakuba seyihambile iminyaka uzinikile isikhathi wathola namandla okuyofuna udadewabo nomfowabo kanti siyathemba ukuthi uzosithola isiphetho avale lesahluko nakuba ethola umfowabo nodadewabo bengasekho emhlabeni. Sifisela konke okuhle kuya phambili lomndeni. Uzunganyakazi ke ngoba emva kwalokho izithombe zabalahlekile kuleli sonto ziyalandela.
Mbukelo mothandekayo ezithombeni zabalahlekile kusihlwa sivula ngoLydia Mami Sileke osesithombeni wase-Orange Farm ucela ukufundiswa ubaba wakhe uDavid Phiri waseLimpopo adikelana naye kudala. Bese kuthi uMabatho Lydia Tsotetsi noMakhotso Penelope Tsotetsi abasesithombeni bafune umfo wabo uJabulane Tsotetsi owanyamalala kudala. Kanti ubuyingotlo Mathe waseKraipan ucela ukufundiswa umama wakhe osesithombeni uMuliko Joseph Mathe owahamba ekhaya ngo-1996 elibangise eBloemfontein. Bese kuthi uPhilip Ndlangisa osesithombeni wase-Underberg acela ukufundisa indodana yakhe uKhanyisane Dennis Ndlovu agcinana nayo ngo-1992. Nangu Nozibele Lambani osesithombeni ucela ukufundisa abazali bakhe uNoxawa Katie Lambani kanye noNyero Ngoba abanyamalala ngo-1989 belibangise ePort Elizabeth. uSikho Nqothole waseMthatha ucela ukufundisa umama wakhe osesithombeni uMiriam Buyiswa Nqothole owahamba ekhaya ngo-2010 engalayelanga. Kanti uKhalari Eni Ntimba kanye nodadewabo uPhindile Juliet Ntimba bacela ukufundisa ubaba wabo osesithombeni uDavid Manyisa owanyamalala kudala. David Manyisa bayakufuna abantwana. Bese kuthi uBubu Shadrack Mkwayi waseDavidton yena acela ukufundisa indodana yakhe uThemba Benjamin Mkwayi osesithombeni amgcinwa bona ngo-2004. Kanti lapha esithombeni sinoDumsane Khoza waseNelspruit ucela ukufundisa ubaba wakhe uJoseph Khoza waseBush angamazi. Bukele uNgane Ntethe Magagula osesithombeni waseSwatini ucela ukufundisa amalunga omndeni wakhe uNtombi Bomvu Enelina Dube uDingana Maria Magagula kanye noZodwa Christina Magagula agcinana nabo kudala. uKhaya noJaholo wase-Eastern Cape ucela ukufundisa ubaba wakhe osesithombeni uMsithisi Pistoli noJaholo owahamba ekhaya ngo-1998 eyofuna amatoho eThekwini. Kanti lapha esithombeni sinoNomthandazo Shila Khumalo waseSoweto ocela ukufundisa umama wakhe uZoliswa Khumalo wase-Ivory Park owanyamalala kudala. Bese kuthi uPule Mufukeng osesithombeni waseThekwini acela ukufundisa umama wakhe uMamtsamayi Mutawung noma Mukwena owanyamalala ngabo-1990 eyofuna amatoho eMgungundlovu. Mbukeli sivala ngothandiwe Eunice Sibanyoni osesithombeni wasePretoria ucela ukufundisa ubaba wakhe angamazi uMzimeni Moyman ukhonjwa ngapha ngase-Middleburg. She says she doesn't want to meet with her half-sister. Rather take me back home. Kwaba yibuhlaza bakhe obamkhiphe emndenini athi ngizwe last Tuesday lento leyo ukuthi kusho ukuthi uyapretenda kahle kahle. Utata wasishiya. Sokhala mama. Sibeketha zintoni azawele sokutata. Kuthiwa indoda ililela ngaphakathi asazi uba inoba kwaye kwathini phi. Bukele bekumnandi ukuba ndawonye lapho sibone khona eminye imindeni ihlangana futhi ithola ukulapheka emva kweminyaka yokungazani. Asiphinde sihlangana futhi ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo khona lapho kwaKhumbula Ekhaya SABC1. Nilale kahle. Ngokuphi